Lacho elokwijo libhengeza ukufika kwethu siliqela lendaba Ekhaya Jikelele kanti ngokumbukeli sigena kwi-yure yethu yesibini yenkqubo kwaye ke siza kuqhubeka sikuphokela kule mbiza yethu amanye ke amanqaku esithe sawenza kwi-yure yethu ngaphambili nanjengoko kaloku sithathe gqolo ukubhiyozela ubomi beqala lobugcisa utata umbongeni ngemo ngasekhoyo emhlabeni kwaye ke siye sanodliwano ndlebe malunga neligcisa ukanti ke kwezemidlalo libhengeziwe iqela lebafana bafana kwaye kothuse uninzi ukubizwa kukaLyle Foster kuninzi ke nakule yure esikuphathele kona nxela isimo sezulu ezemidlalo dibala ntoni naye sendimlo unonkanyezi kalubisi umadlengothi mazipho mamshukumo mazondwa ngezinto zakhe ndihamba naye mamtshali mbukeli singene hore lesibili ke manje ohlelweni Ekhaya Jikelele kunzima njengoba phela uyizwele wena sixoxa ke nomama uMavis Msimang ongomunye weyisulu zeyikhukhula obegeqa amagula ngesigameko sokukhukhulwa amanzi okwenzeke ezihlotsheni zabo igama lohlelo ke Ekhaya Jikelele kanti lamigama ngunonxolo kwaMwali ihlabangane limhlophe qwa ake sibheke ihamba phambili ke kuleli hora lethu lesibili. Amaqela okhangela kunye nohlangulo afumane izidumbu ezintandathu kwindawo ekufutshane nedolophu iLady Smith enyusa inani ukuya kutsho kwi-12. Iphulo elinamandla lokhangela amaxhoba ezikhukhula eLady Smith kwiphondo laKwaZulu-Natal liyaqhuba namhlanje. Amaqela okhangela kunye nohlangulo afumane izidumbu ezithandathu kwindawo ekufutshane nedolophu phezolo enyusa ke inani lababhubhileyo laya kutsho ku-12. Umzimba welinye lamaxhoba funyenwe kumgama ozikhilomitha ezili-15 ukusuka eLady Smith. Urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal umemelela uncedo kumaqela okhangela nokuhlangula kwilizwe liphela. Abamkantshubomvu emkhakheni wamafilimu nezigaqeda isizungu bahloniphe umakade bona emidlalweni eshashalazi kanye nasemculweni umbongeni ngema eThekwini oshone ngolesithathu ebusuku eEastern Cape engozini yomgwaqo. Ungema wazakhela igama ngonyaka u1987 ngesikhathi edidiyela umdlalo weshashalazi osihloko sithi Sarafina. Lathi chapha ilanga kumbongeni ngema ngonyaka ka1955 ezalelwa eVerulam eThekwini kwiphondo laKwaZulu-Natal. Wakhuliswa ke ngumakhulu wakhe notatomkhulu ekhulela kwilali zakwaHlabisa kumantla eliphondo. Wathi ke xa eneminyaka eli-12 wazifundisa ukudlala igitara. Wafunda amabanga phezulu kwisikole seThekwini. Ngeminyaka ye-70s le ndedeba yabeleka imithwalo yayo emqolo isingisa kwelaseRhawutini iyokuzibandakanya noGibson Kente nowamfundisa ukuba ngumdlali weqonga kunye nomculi. Ngonyaka ka1981 wabhala umdlalo weqonga owenza indumasi uWoza Albert. Kwiminyaka emibini emva koko wabhala imusical ethi Asinamali neyathi yenza udumo kwilizwe laseMelika. Oku ke kwamvulela indlela lompondo sihlanjiwe ngemusical eyaduma ihlabathi jikelele uSarafina ngo1987. Nelilibali eligxila kwizixholo-xholo zango1976 eSoweto. uSarafina waveliswa njengemusical eyaqala ukuboniswa kumnyhadala iCannes Film Festival ngo1992. Lo mboniso bhanyabhanya wadidiyelwa nguAnand Singh kwaye unabadlali abangosaziwayo abaquka uLeleti Khumalo ongasekhoyo Miriam Makeba kunye noWhoopi Goldberg. Ungema wachongelwa imbasa iTony kunye neGrammy Awards amatyeli aliqela. Lo makhwekhwetha ebeneliso elibukhali ekuboneni abantu abanetalente. Usapho ke lucele ukunikwa ixesha lokukhe liginye nokuba kuyakraka. Kusenjalo ngaphandle kokufumana ukunconywa kokubalisela kwezobugcisa ubomi bukagqirha utata Ungema bebombethwe yingxokolo. Ungema usutywe kukufa kwingozi yemoto ocebokuhle Bizana eMpuma Koloni ebutsheni baleveki kwindlela ebuya esifihleni elusikisiki. Sathontelana ke imiyalezo yovelwano kulandela ukusweleka kwakhe.
iSarafina kumdlalo weqonga owabhalwa ngelinye vele lahulumente wengcinezelo nolwambila lwemigaqo-nkqubo yakhe. Indoda eyapheka lo mdlalo ngongasekhoyo uGqirha Mbongeni Ngema ukhe wabonwa enqubanisa inhloko namalungu osapho kwinkonzo yesifihlo yesihlobo. Kubani ke obesazi ukuba leyo ibintetha yakhe yokugqibela. And he became my child as well. Ebese iminyaka 68 esidla amazimba. Uhlonitshiwe ngegalelo lakhe elingenambaliso kwicandelo lezobugcisa, kodwa umzila wakhe zange usinde kwintetha. Mbongeni didn't do anything wrong. He was an artist who was asked to perform or to produce work, and he did. Then the government came in with the funding. So there was, you couldn't fault him for producing the work. Ungema wasifumana igaxeleka kwenye inkathazo ngokuhanqe intsusa yomdlalo iSarafina. Umbhali kwanomdidiyeli wemidlalo yeqonga uTunokwe usakhalisa mantshiyane ngelithi zange aqatshelwe ngegalelo lakhe kwimveliso kaSarafina. I'm just very curious to see if we spiritually are going to carry on trying to resolve it with the truth. That's all I was asking. Igalelo likangema soze lacima kambe ezinhliziyweni zabaninzi ngakumbi kwabo babekhe basebenza naye. Mbongeni was a frequent guest on the Felicia show. He even composed one of my favorite signal tunes. I-ofisi kamongameli uchaze umsebenzi kangema njengegugu lesizwe nowathi wameleza uninzi kumzabalazo weli nelizwekazi iAfrika. I-Automobile Association ithi ilindele ukuthi kwehle kakhulu inani likapetrol, udizili, uparafini nowoyela ngesonto elizayo. EAA ithi kulindeleke ukuthi uhlobo likapetrol i-95 unleaded lwehle ngo-54 cents ilitha bese kuthi ke uhlobo lwe-93 unleaded lwehle ngo-39 cents ilitha. Kulindeleke ukuthi udizili wehle kakhulu ngenani eliphakathi ka-93 cents ilitha nenani eliyirandi ilitha kuye emarandi namabili ilitha. Uparafini ke wona uzokwehla ngo-95 cents ilitha. Kanti ke nenani likawoyela likhombise ukuba nozinzo nakuba kuphazamiseka ukuthuthwa kwawo ngenxa yokushuba kwesimo eMiddle East. Ilizwe laseMelika lithi owayesakuba ngumongameli uDonald Trump akazukuba inxalenye yonyulo kubumongameli lwabaseMelika kulonyaka uzayo. Unobhala welizwe laseMaine Oceana Bellows uthi uTrump ophembelele uqhushululu xa wayesasaza amabango obuxoki malunga nobuqhophololo babavoti kunyulo lwango-2020. Ithimba labaholi bezenkolo abadabuka kuleli linikele eBethlehem kuyochitha usuku lukaKhisimusi nezakhamuzi zasePalestine njengoba kuqhubeka impi phakathi kweIsrael neHamas eGaza. Umfundisi uFrank Chikane ubeyingxenye leli thimba ulandise kafushane ngesimo esishaqisayo abahlangabezane naso kule ndawo. The world is going to pay a huge price by allowing this genocide to happen. Benikezela ngengxelo malunga nohambo lwabo belusingise eGaza ukusweleka kwabadala nabancinci okuthe gqolo kwelalizwe kudale kuba bungehla ubuthongo kwezinkokheli zikalizwi. They said, we want to have celebration of Christmas, but can you come and be with us during that period? And those who are not familiar with that theology, we want body of Christ. So if one part of the body suffers, we all suffer. Abanyawontle batyhutyhe iJerusalem, iAmam, iTel Aviv neRafah Gate. All the cities in the occupied areas are under siege, complete siege. Umfundisi uFrank Chikane uthi ayiginyisa imathe imeko abayibonileyo eJerusalem. Uthi bekuqoqwa yonke indawo abatyelele kuyo. We met families of the hostages because we said no, we want to actually go there to those hostages and actually understand what's happening there. Ukanti uBishop Mpumlwana nobe inxalenye yeligqiza uthi into ayibonileyo ibe kukutshatyalaliswa kohlanga.
our purpose to call on the various communities of the world to act on the pain of collective punishment which meets the categorization of ethnic cleansing and genocide. Lo mbhishophi uthi kubonakala ngathi iBhayibhile isetyenziswa gwenxa kwezinye indawo. Umfundisi uChikane uthi injongo zohambo lwabo ibikukufumanisa inyaniso ngalomba kwaye bafuna iinkokheli zaseMelika ziphelise le mfazwe. Ulumkise ngelithi inkxaso ifunyanwa nguIsrayeli kwilizwe laseMelika impazamo enkulu. There is no such thing as eliminating Hamas. You don't eliminate Hamas by killing 10,000 children. Eliqiza lonyawo ntle lithi libulelo ngabonwayo ngokubuya kwabo bekhuselekile. Ngaphambi kokuba uphume uye naphimbuke liqiniseka into kubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu. Masithande kaloku nokubana silumkisa abalumkeli bethu into bana zikhona ke izibhaqu zenkungu engathi nizilindele njengoko ke kwindawo ezininzi kunemvula ezilindelekileyo. Kodwa ke manje ngakuxelela izonke rhabula ungafinci.
Siphinde sikwamukele mbukeli ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi. Isikhathi samaholiday mbukeli kuyisikhathi ke iningi labantu elisijabulelayo. Iningi liyathanda ukuthi lithathe izingane zabo livakashise kanti ke abanye baye bayishiye nabathile izingane zabo. Abanye mbukeli nje abafana njengathi phela asivalile emsebenzini ngakho ukuthola ukuthi abanye ke izingane zisela zodwa zingagadiwe nokuyinto ke ebeka ke impilo yezingane engcupheni. Sibizeke uLindiwe Hlomatsa oyinhloko yesikhungo esibhekele ukunakekeleka kwezingane Childline lapha esifundazweni eGauteng ukuze ke sizoxoxisana kanye naye. Lindiwe sikubingelele sikwamukele la ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu sisi ngesikhathi sakho. Ngiyabonga yebo ninjani? Siyaphila hayi siyathemba nawe ukahle right? No right sisi ngiyabonga. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. I-Childline ngiyazi ukuthi idume kakhulu nje ucabanga i-Childline cabanga u116. So mhlawumbe nje umbukeli ongazi noma othanda ukwazi kangcono ungakuyichaza nje i-Childline ukuthi ena hlobo luni lo sizo lolininikeza abantwana kanye nabazali. Okay then. Noxolo ngiyabonga kakhulu kuleli thuba. Ngithi mina wena usayazi so yayazi 116 abaningi abayazi 116 bazi u0800555555 ngokubona ukuthi abakawashintshi lawo manamba abaningi seyishintshile ke inamba sekuyi116 akusaseyile ya number ende leya isilula ke manje so leyo inamba ke ye toll free number yethu ingena ku helpline yethu i-helpline yethu kulapha abantwana bafonela khona nangabe babhekane nenkinga o abazali mabafuna i-advice bayafona and esine resource manual whereby sinama numbers amaningi wama organizations whereby abazali bangathola usizo kuwo. So that's what we are popularly known for. Yes. Bese ke siba ne counseling free of charge. So i-counseling yethu itholakala kuma different community based offices. Mangitho kanjalo because thina si national i-Childline i-national ihamba nationally ne. Kodwa nje la eGauteng sinama community based offices balwa khona eKatlehong Soweto Orange Farm Sibukeng Diepsloot then inner city ke head office yethu ilapho ke. So ke counseling is free bangabayisa abazali abantwana khona lapho. Sinento esibiza futhi ne positive parenting whereby abazali bayakhona ukuyithola and nama groups nabantwana sinawo nawo lapho. So i-Childline bese kuba ne Sunlight Safe House. Khona i-Sunlight Safe House esibiza ukuthi overnight placement, a temporary place of safety whereby abantwana uthola ukuthi njengoba manje bavalile ama organization like abo child welfare nabo DSD. So ebusuku uthola ukuthi nangoma weekends umntana ulahliwe ngoba bayalahlwa phela manje umjive omningi. Bayalahlwa bese ke baya neglectwa abanye baba exposed to domestic violence. So those are the problems esibhekane nawo whereby abantwana makwenzakala kanjalo kusebusuku okuyi weekend ningabaletha ke e-Sunlight Safe House. Ebengifuna ukwazi ukuthi ena abantwana enikwazi ukubasiza mhlawumbe kusukela kumuphi iminyaka kugcina kuyimiphi iminyaka?
Okay, sisiza bonke abantwana from 1 day until 18 years. Kodwa e-Sunlight Safe House ke lapho ngisho khona ukuthi it's an overnight and emergency place of safety. So leyo ke sisiza abantombazana it's from a few hours until 18, but abafana until 14 years old because ama-care workers wethu ama-females kakhulu so nje. Yes. Sisilindiwe njengoba nje kuyi-festive season siyazi isikhathi ama-holiday abanye abazali njengoba bengishilo ngesikhathi ngisakwethule ekuqaleni ukuthi abanye abazali uthola ukuthi bayasebenza iy'ngane y'sele zodwa ayigadiwe mhlawumpe ikuphi nje ongaqaphelisa ngakho abazali ngalesi sikhathi okuwubungozi? Into engayisho ukuthi abazali kube kumele ba-understand ukuthi abantwana babo abantwana abanjani. Abantwana abancane say until abama 10 12 years old abakhona ukuba responsible labo bantwana labo abakhona ukunderstand futhi ukuthi emergency how do they deal with emergency should kube nomlilo uzoyenzani lo mntwana loyo and uthola ukuthi abaningi abazali ababa train abantwana when coming to that and now it's better ukuthi bazama ukuyenza ama arrangements ukuthi mhlambe babashiye somewhere and nokubashiya nabantwana bakiba abancane sometimes kuba too much for those kids because manje kuba more like a childhood at home so but now if it happens ukuthi mhlambe ke abazali bayabashiya laba abadadlanyana mele babashiye nakhona babanikeze babateache ukuthi okay should anything happen this is what you need to do should it happen these are the numbers that you can dial should it happen umakhelwane ongamthinta or umuntu ongamthinta umuntu njengalo so most of the time abazali abayenzi lento leyo uthola ukuthi bayahamba bazitshela ukuthi umntwana u-responsible and uzoyenza yonke into. Yiziphi ezinye iy'ngozi mhlawumpe ey'khona njengesikhathi abazali abangayiqaphela ey'khona with regards to iy'ngane ngesikhathi se-festive? Ngiyakubona ukuthi uma yisele ekhaya ngiyazi ukuthi kuphezulu child trafficking, human trafficking, uthola ukuthi umuntu uhamba emoli uyahamba nje ingane akayibambile nangesandla into enjengalezo. Ya abazali esikhathini esiningi abanandaba ngalesikhathi lesi umjivo ukujabula ukunakana thina uthola ukuthi umntana simgcine simbheka lana adlala nini sekahambile so kubalekile ukuthi umntwana if ever uzohamba naye ukuyaboma ema shop and all that kuyaphithizela lapho umntwana mele ayazi i-address yakibo mele azi phone number yakho if ever umncane faka i-wristband or something ezo indicator ukuthi lo mntana makangalahleka uba nofonelwayo and nabazali bakhuzwe ke endabeni zokuthi mase babhekene emehlweni bakhohlwe ingane so it's very important ukuthi nje abantwana nje banakekelwe during this time and nanoma bahamba nabo it's very important ukuthi babatshele like khona into ebizwa i-stranger danger ukuthi phela manje siyahlangana siyimindeni umalume wonke umuntu umalume uyayikhumbula lento leyo ukuthi umalume uzibani bani nomalume uzibani bani so but manje if ever bazobateacher laba bantwana ukuthi okay kwamele wazi ukuthi what is important emzimbeni wakho which places like uvule kupha amehlo umuntu mengabe senzani you have to talk you understand so like we give them the thing ukuthi khulumani if ever there's something that's happening khuluma and you must know ukuthi nje like your body is very important no one should touch it and if they do touch it tell someone that you trust so that you can get help. Uyazi usakhuluma sisilindiwe ngokuthatha ukuthi ukuthintwa ngenjani sike sibona ukuthi obunye ubungozi omunye umuntu angabuqalaza lemgwaqeni ukuthi hayi mangihamba naye emoli ingane ufune ngigade sithola ukuthi kwezinye igameko i-danger khona la ekhaya emndenini ingane eziningi ezihlukumezeka khona la ekhaya iyayenzeka kakhulu ke leyona leyo that is why ku important ukuthi umntwana nje kumele akhulunywe ukuthi atshelwe ukuthi ayisekho lento yokuthi hayi into ezenzakala la ekhaya zifakwa under the carpet akumelanga sikhulunywe ama dirty linen umntana nanokuthi nje ke akusekho lesi sisho sokuthi it takes a village to raise a child. It takes a social media to raise a child now. And nayo social media inobungozi bayo futhi. Kakhulu so it's important ukuthi nanoma ikhona abazali mele bakhulume futhi nabantwana ukuthi njoba ikhona these like khona bo cyberbullying khona like abantwana uthola ukuthi it's personally identified information whereby uyasho umntana ukuthi address yasekhaya abazali bamabekho and all those are the things abazali kumele babafundisa abantwana ukuthi no khona nje i-computer mele nazi ukuthi i-computer isetshenziswa kanjani emafoni ama-restrictions wakhona amaphi and what time can you use the phone and babheke ukuthi abantwana babo
babhekelelani yonke lento le, because if they don't know ukuthi what are their children up to, abantwana basengozini kakhulu. So sisilindiwe mhlawumbe umzali ofisa ukuxhumana nani or umntwana ofuna ukuxhumana nani, ngiyazi ukuthi u116 lo, but especially kulama centers obuwasho ukuthi community based, mhlawumbe kufinyelelwa kanjani, bangaxhumana kanjani, indlela elula ukuthi bekwazi ukufinyelela kini? Yona i116 is very important because mabadayile leyo number leyo. Yes. I-free, so ungayuza noma yiphi phone, so bayifonele then ingaba transferela to leyo office leyo so that ba set up i-appointment or bangawalka in. So mabafonele 116 abatshela ukuthi okay mawusekahle home or Katoras isendaweni eso, mawusesibukeng isendaweni eso. Yes. Sisilindiwe sibonga kakhulu ngesikhathi sakho, sibonge nje nomsebenzi omuhle enwenzayo. Sethembe nasemakhaya kabazali nabantwana bazwile. Inamba mbukeli yokushayela u116 mabu senkingeni, ungumntwana udinga usizo noma umzali udinga usizo ngomntwana wakho, u116 yiyo ke inamba yokushawa. Bekulindiwe ke Hlomathana lo besixoxa naye ngokuphepha kwengane kulesi sikhathi ke sama holiday. Sibonge kakhulu ke mbukeli ukuthi sihlanganyele kanye nake sinje qhu edolo. Siyabuya bangabe sibuya sibe sesiba nengxoxo no Fred Igwala, ungalingeke uphuthelwe. Siphinde sikamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngosusahlanganyele kanye nathi. Njengoba ke bengithembisile mbukeli, ingqalabutho yomculi uFred Igwala unabalandeli abaningi kanti ke usekhiphe ama-album angaba yi-18 kuze kube manje. Yena ke mbukeli wazalelwa wakhulela eSoweto, wazuza ke udumo ngeingoma zakhe ezimnandi okubalwa kuzo nje enye ngikhumbulayo lapha ngama-1998 amadamara. Sinayeke lapha e-studio namuhla ukuze soxoxa kanye naye. Baba uFred sikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele. Ngiyabonga sanibonani, ngiyanibingelela babuyele emakhaya. Abantu siyajabula kakhulu kuba nawe namhlanje. Ngiyazi ukuthi ngesikhathi usacula ekuqaleni ababukeli babonile, ngiyajabula ukuthi bakubonile. Hayi uyabona makuthiwa fashion sense, makuthiwa blukwe on, makuthiwa sicathulo, makuthiwa sokisi, makuthiwa shirt, kuthiwa siqhoko, hayi imfashini. Namanje nango 1990 usalokho uyibambe lapho. Ngiyabonga kakhulu sebambe lapho siswa. Baba Fred, asiqale nje ngoba kade sikhuluma ngengoma yakho leyaduma kakhulu ke ngo1998 amadamara. Uthando lakho lomculo lwaqala kanjani? Niyaqhuquzela ukuthi uzungene emculweni? Ngathini ngizalwe ekhaya lomculo. Uthando lomculo lwaqala ngisemncane kakhulu. Bengisemncane ngiyakhumbula eSoweto makushadwa kuqala bebaqhasha amabhendi adlala live. Bebathi mabaselantshini ke kushaye ngemadramini la ngirasa ngamadrum baze bangixosha yabona. So ngilandelela njalo sasihamba ke saye nabafethu saye eThekwini eNanda safunda khona and then kulangaqala khona kahle yonke into leyo sengiserious ke manje ngahlanganisa pure gold. Ngathi mangifika ngapha ngahlanganisa i-platform 1 kanjalo nje. Amadamara ke aqhamuka kanjani liculo lamadamara? Wawucabangani ngesikhathi uhlanganisa leli culo? Ekune gangster ebizwa amadamara e-White City eSoweto. But bebengabulala abantu. Bebagqoka nje bangigqoka nje. Yashaya sisitayela ngendwangu nje nabosisi nje kuphela. So ngilongibabhekile yabona ngibhekile ifike lento lento ukuthi nami ngiyafisa ukuba nje. One day yabona. Ithema ngithola ithuba ke lokuthi ukuthi khona ukuphumelela ngomculo. Ngasengithi thing record le ngoma letha amadamara nalezi zinye ke. But it was after i-platform 1 isencane lengane. Kale pure gold la khona kwaze i-platform 1 isencane lekwazwa mina ngamadamara ke. Kuze kube manje ke ngiyazi ukuthi manje ke njengamanje uma besikhuluma manje ke yabona ke manje ka 2000 asezongizwa ke ukuthi ngikhuluma ngithini. Ingoma le ethi okusalayo iyona ke sivele yathi nje fa. Njengamanje emnandi kakhulu. Ngijabulile ukuze umathidiso ngoba sengiyeza ukuthi iphuma la le ngoma. Bekunjani ukusebenza noLindo? Ngiyazi ukuthi umfana ne-energy ama-performance wakhe hayi ashaya phezulu. Uyambona ukuthi uyalifaka ugqozi into enayenzayo. No, abafana laba abakhuthele kakhulu futhi kumnandi kakhulu ukusebenza nabo. Into engibathandela yona ukuthi ba respecta kakhulu.
Yeah, bazile kimi Tonipho ya bacela yonke into savumelana kahle sashaya senishaka manje ngeke hayi cha imnandi kakhulu babo Fred mangabe sisakhuluma nje ngomculo wakho noqala kwakho njalo njalo size sifika manje sekudlule yonke leminyaka ukade usebenza lapha ke ohlelweni sake siyazi ukuthi ke udlule emhlabeni ubaba uMbongeni Ngema esedlulisa nje amazwi enduduzo emndenini kanjalo nabathandwe bakhe ngesikhathi afikile lapha ke sake saxoxa naye masixoxisana naye wakwabalula udaba lokuthi uyazi amaciko nabaculi ikakhulukazi ama legends bangasho kanjalo ave benganakiwe luthino lwakho umbono wena ngalo mqondo ngivumelana naye kakhulu asinakiwe ngizocela ukukhuluma asikhulumi kabi cela ukuthi basinake because uma ngabe sekukhona odlulile bafuna iplatform ukuthi bakhulume ngathi basinaka baze bapromise ukuthi sizokwenza ukuthi nokuthi kuze kudlule omunye bangazange bayenze lento leyo hlungabe lento leyo sizalwa la eSouth Africa sama South Africans into esiyenza ibaluleke kakhulu umculo into ekhuluma nomphefumulo womuntu ngayicula ingoma umuntu acabanga ukuyocommit crime makaqeda ukuza ingoma yanga stop commit crime umculo okhuluma nomphefumulo womuntu so siyacela kakhulu ukuthi basi sicela nje ukuthi okungenani ke nje noma singeluthoke nje lokho kuyisikhokho kusela bakulahlele kithi ke because siyazamela akhola sizwa khona usakhuluma ngakho ukuthi nama South Africans ngiyazi ukuthi ena usubuya ngisho nako UK kuyonandisa khona and abantu bayawuthakasela umculo wakho ungathi mhlawumbe indlela othakaselwa ngayo ngale iyafana nothakaselwa ngayo ngapha ekhaya nanokuthi yini le abayithandayo ubona ukuthi bayayibona ngale thina lapha eNingizimu Afrika esizibile la ekhaya angiblame abantu nabalandeli bomculo ngiblame system yona ngokwayo bayasifihla abantu bayela bangasiboni kanti ngaphandle bayasiveza abantu bakhona basibona engakugcina sesepotwa ngaphandle kudlula la ekhaya mina mangiye UK or ngiye Zimbabwe or ngiya kuphi I'm like a king ngilandwa ngama blue light airport Yes, and you deserve it. Yes, ngilandwa ngama blue light airport ngihamba ngilimuzini ya lapho mangifike hotel ama news ala bewe kungakho but like asiboni lonto leyo we don't know why asazi kodwa siyacela ikhona nje ikhona award wakwayithola lapha eSouth Africa award ngiyithole this year for the very first time ku Snow White ngiyabonga kakhulu ukuthi bangirecognize ukuthi ngikhona but nalabo bangakanginiki yazi ngina stress you know yazi award yami abalandeli ba yebo abalandeli award yami leyo nalokho kade kwenzeka la studio ngesikhathi uperforma lapha yasime ngeenyawo sishutha ithombe as believe nathi ukuthi sihlezi nawe la ekhaya Jikelele award yami le isiphelele la award singeza nje but abantu ikuphi okunye mhlawumbe babu Fred ongathi ufisa ukubona kushintsha emculweni ngifisa ukuthi man i-constitution yala ekhaya singene nathi lapho kube khona because akhola sikhona kunento ekuthiwa arts and culture we don't even know which arts and culture imele because sometimes we go there siyocela asiphumelele asazi ukuthi imele yabona so and si contribute kakhulu arts and culture kakhulu sisikakhulu mina I've got more than 3 decades in like industry more than 30 kwama hit water ama hit yes I'm telling you no flow understand usakhuluma ngama hit ngiyazi ukuthi ena khona icocwe lakho elisha ikuphi nje abalandeli uthi qwaqwa khona usizohamba kuyoshaya izinto odume ngazo abalindele abangakulindela khona amaculo amasha akhona amaculo amasha ukuthi nje into esiphazamisela ukuthi ngaphumi manje ngithora kakhulu so but say ready anytime sizobe sibatshela ukuthi iyaphuma igama la ithi parole siyabonga kakhulu babu Fred sithobeke kakhulu siyabonga ukuthi uzozivakashela la ekhaya Jikelele hayi ake ngudedele ukuthi ushone khona lapha estage lapha sebekulungisela into zakho bese usinika kumculo wakho omnandi sikufisela konke okuhle siyabonga kakhulu
Hayi-ke mbukeli-ke lo-ke besikhuluma naye ubaba uFred Igala kanti njengamanje-ke uzosinika-ke umculo omnandi. Sibonge kakhulu ukuthi sihlanganyele kanye naye mbukeli. Uzosinika umculo omnandi bese-ke siyabuya-ke emva kwalokho. Yeah.